Okay. So, the Holy Spirit is only Father God. Because the Holy Spirit is Spirit of the Father. So nga God. Talagihan. Creator. Miracle worker. Healer. Master of the universe. So radjay, no amom diyay, kay suna radjay, jadaking ka, all over your body, ijay mo nga ma-claim, nga God, the Holy Ghost, is greater than poison. So nga, biliban tayo manan diyay. Greater than any poison. Poison ti ulag, poison ti scorpion. Ken poison nga ba ibumbumba. Hanya kayo nga umin-inom. Kaspargan, kayo ag-preach kat pa inumanda na kayo, dadjay ti kausarana diyay. No, makagat kayo. Ngamhang kayo nga pan agpakpakagat. Sa balit agpakpakagat, ken makagat. Sa balit gagara. Amen. So, maditi kagagaraan, aming agagara, agagagaraam nga subukan ti Diyos, madi. Ure jag tinag kata, tatapayaan da kati anghel, madi. Ure da anghel. So nga, ure da may baga, patumapwak kata nga agin anghel, madim. Tamadi ti gagara, demonyo diyay. Amen. No, da kuryente ka, ibagbaga na, si kadi, iganam. Tadaking ka ti Diyos. Leading ni Satanas diyay. Hanga ni Apo Diyos. Basta aramidom nga gagaraan, hanga Holy Spirit. Dagi negative things. Adati apoy, kat ko na, agsala ka di apoy. Demonyo diyay. Masapol maamuan nyo na kita. Tay sura dito ibaga-baga na kanat. Talaga napigsa ka, pastor. Pabaksin ka. Tahang ka man aambok nga rod. Siyakit din, ti isuruam. So, tadyain. Now, mapantayo the deliverance. Ayan na ti power tayo kamang cast out the devil. Nangalaam. Of course, anointing. Because kuna ni Jesus, numang paksyatak ti demonyo, iti Holy Spirit, adda ka na kayo ti kingdom. Amen. Tagita gabinti intrisaduan niyo. Hallelujah! Haan ngay nga de kumkonformita, de kunak nga rod. Numamingsan ko na tayo, agadang tayo, ti sursuro. Kas ano nga nag-addang ka, ket di mo pa hinalpas day first. Ti agadang, di na master mo day first. So, apay subsublik na kayo karagitoy? Bakit kitak ti report? Ada ba delivered? Ada ba nahilan? Ada ba tinlead to salvation? Praise God, di fugaw. Ada na water baptized. Amen. Tadumangay. Baka 1 year ka may sa. Tagitay makikita, no, anyati mang mangyari. Hallelujah! Kayo masaksaktan. The Word of God, mang tama.
Okay. So, unahan tayo ni Matthew. Matthew chapter 12, verse 28. Power to cast out demons. Suruan nyo ti church. Alangan na kayo mapapastor. Pati kongregasyon. Dapat amuna na ito'y. Amen. Power to cast out demons. Basa. Yan. Gapoy the Holy Spirit, kada kanya na, ada power na to cast out demons. So number one nga reason, no apay makakas out ka, you have the power of the Holy Ghost. So nadaging ka ti Holy Ghost, makakas out ka. Amen. Okay, so number one, because of the Holy Spirit. Number two, Luke 10, beginning verse 19. Sige, basa. Inikan na kayo, ti authority. Nya ti authority, turay. Apay nga da turay mo? Because of the Holy Ghost. Amen? Kasmalang kanya na. Amen. Tuloy. Verse 20. Apay nga da authority, tagalangit ka, na i-register ka ijay, heaven. Ti tagalangit, nangat nga tungod taga-impierno. So you are higher than Satan. Hallelujah. Ulit ka ti rason na i-register jay nagan mo, ijay heaven. Iso nga, tagalangit ka nga datoy. Taga-impierno da Satanas. So you are higher than them. Another. Pakipakitak na gito'y tapno. Ambuyo ti pagbatbatayan nyo, can i-meditate nyo na gito'y. Amen. Mark. Jay naibasa tayo tatay. Pero mapantayo man. Ijay 9:38. Sige. John said to Jesus, Teacher, so someone is in your name to cast out demons, but we all give stop. Okay. So makita yun dyan. Teacher. Kunanan ni John. Ada tinakita mi. Ngagkaskas out, wano someone, nga mangus-usar tinagan mo, ngagkaskas out ti demonyo, pinaritan mi, tahaan tayumat nga kadwahan, tayong kakagrupuan. Pero niya yung sungbat ni Jesus, verse 39. Tirasun gayam nga maysa, because of the name. Because of the name. Okay, number one, itin ko kada kayo, because of the Holy Ghost. Number two, because your name are registered in heaven. Number three, because of the name of Jesus. Hallelujah. Okay. Next. Apay nga daan tayo.
the authority. Because the gospel, hindi nagungan ni Jesus, napan ijay right hand of the Father. Nga nagtugaw. 26, the Matthew, verse 64. Ito yung the gospel. Basa. Okay? So makita yun dyan. Makita yun to. Ti anak ti tao. Nagtugaw ijay place of power at God's right hand. Amoy tinagungan ni Jesus, napan ijay heaven. Kat tinapan ijay heaven, may isang inaramid na ijay, kung inaramid ni Father God kanya na, pinagtugaw na ijay right hand of His power. Handlang ijay right hand na ijay makanawan na ditoy. Right hand of His power. So na iti nangitedan ti ama ti amin nga power. Ijay heaven, ditoy earth, can under the earth. Sunan iti nangituray ti amin nga creation, angels, demons, tao, ken amin nga naparswa. Isuna, tinakaitedan ti aminan nga turay. Next to the Father. Ti rason ni Jai, hanga para kanya na, tadati nga, kasjay isuna. Intrabahuan na ijay datayo. Nga believer. So, pakita. Iti Ephesians 1:15. Okay, sige. Verse 16. Pause. Uray siya, kumara kararagak ka na kayo. Nga ma-open kayo. Dito'y nga message, the gospel about Jesus Christ. So, ti kanayon mi ngayon intercede. So nga, i-prayo, ta ma-open kayo nga talaga. Anyo ako na nga, nabasit nga mo yun uston. Siyakto pa'y pastoryo. Lord, pakitampay, iti mas deeper, iti gospel kanya. Karakararag ko pa lang na yan. Amen. 17. Kita nyo kailangan nyo ti spiritual wisdom and insight so that you might grow in your knowledge of God. So na kita, flooded with knowledge. Kung ano dyan na duman. Verse 18. I pray that your hearts will be flooded with light. Dito gayam, yes. Kita nyo, flooded. Malayos kumaday puso yun. Tilawag. Amen. Tuloy. So that I can understand the confident hope He has given to those people, His holy people who are His rich and glorious inheritance. Okay. Tuloy. Okay. Iulit tayo. Inadan tayo basit. I also pray that you will understand when we Kailangan maawatam the greatness of His power.
Kita nyo, kailangan makita yun ay. Kailangan maawatam, makomprehend mo. Okay? Of God's power for us who believe Him. Ilocano ka di dito. Sige. O, kita nyo ha? Ikarkaradag pa lang ni Paul, kat adamatanan gayam karagiti believer. Tadi nabaptizan tayo, da ito'y di power. Da ito'y di power, nga gargarawan kada tayo. Nga may karkaradag na pa lang. Nga maawatam, di power. So nga ikararag yumet. Ano ako na nga, adan ka niya, kat di kararag, kat ano pala nga na-comprehend. Ano pala nga nakita niya greatness. Diya kadakil na, diya power nga na diya unag mo. Nagtartrabaho ka na tayo. The same. Isumat laang nga power. Isumat laang. Isumat laang. Anda de isumat lang? Isumat lang de power nga inusar na idi pinagungar na ni Kristo ken patay ket pinagtugaw na ijay place of honor ijay right hand na ijay heaven. Isumat lang. Oh. Kita nyo kadi. Jay power nga ng pagungar king Kristo, kin patay, isumat laang jay power nga adda kada tayo. Isu nga no maawatam diyay, idi makaaramid di isumat laang nga miracle. Tati ka uneg na dajay. Amen. So nga ijay nga ma-empower ka. Ijay nga ma-empower ka nga mga kararag no mumlihay. Kamnuhan mo mumlihay, dati tigapuna nga hangka nga gikarkararag. No damasaksakit, ayaban nyo mandihay. Wanuhan itawag yu pa lang. Di ko nakuray alauna. Kaawanan ano kastoy kaado tayo sa kayo magsitawag. Di pa'y mapakso yan ti pastor yon. Dapat ada kayo matkuman. Siyak titawagan nyo ko na yan. Hallelujah! Kitaan nyo kadi, ijay Bible. Di Paul kasjay, kat di ni Paul kat nabulag, ada ni Ananias, hanga ni Peter amin. Amen. Woo! Di ni Peter, adamat ni Philip, ijay Samaria. Ngagririyaw na ginay demonyumot, kakaskas out na. Ada ni Stephen, dihan pa'y nga natay. Hallelujah. Tidak do magabing kunada, masapol nga nasagutan. Tinasagutan specialty na diyay. Ngabjay believer, kaya dati agkas out. Nakakita ka ti, sagot na tekas out ti demonyo, awan. Sige man, ibasa yung kanya kloada. Nakita yung at kas out ti demonyo, sagot, sige man.
Basta believer ka, nakasurat tinahagan mo jay heaven. Si kadiyay. Ang kupay ngayon nga sagot, niya nga. Anak pa lang pa nga nabaptize ang the Holy Ghost. Binilib ko na gito eh. Tinabaptize na karkar-karo. Amen. Tiga po na nagtugaw ni Jesus ijay right hand of God's power. Kat dinagtugaw, anya nangyari? Verse 21. Okay, nyati ko na. Nangat nga to. So amin nga ruler, authority, or power, or leader, or anything else. Nangat-ngaton ni Jesus, taisunan tinex, iti ama ti authority. Tihan na langan ngayon turayan, ti ama nga Diyos. You see? Okay, kailangan na mapansin nyo diyan. Not only in this world, halangan dito yung alubong, but also in the world to come. Okay? So nga, day umayto, kentata, nagturayan ni Jesus. Tituray na lang, hanga na yung lubungan, na espirituan, nga power. Tanong na yung lubungan, agad lumaban tayo Amen. So, tilaban tayo, spiritual. Kaskas outon tayo nagdi-demonyo, nga mag-usar ka rin dito tao. Through prayers. Cast out. Amen. Ang ka tinagbatan, pinaltugan ka tayo. Hallelujah. Kasta tilaban. So nga kararag tayo nga kararag. Kailangan every outreach tayo at dati prayer meeting. Diyo nga kas-outan na gijay, spirit ijay. Kas-outan tayo. Amen. Okay. Tuloy. Oh, God has put all things under the authority of Christ. Amin nga demonyo, amin nga parswa, pati danom, pati daluyon, pati kimat, pati guruod. Amin. Siyempre, na kayo pa lang. Ni Jesus mo't kami na itawon Sige, tuloy, basa. And has made Him head over all things. For, sino tiyag benefit? Dat tayo. Tapara ka na tayo gayam liyay. Di tayan ti power tayo no apay, nga powerful tayo, ta nagtugaw ni Jesus. Nga King of Kings and Lord of Lords. Ijay right hand of the Father for the benefit of His church, His body. Verse 23. Is His body da tayo tibagi ni Kristo. Idi sikat ag benefit, idi panagturay na. Ti kayat nasa uwan, sika timang ala ijay nga authority. Benefit mo diyay. Jay tayan ti gospel, no apay powerful ti believer. Siyempre, tinadumahanga na dyan ti binilib na So nga handa nga believe nga, nakanakuha na din nga power, tahanda nga mo ti gospel. Okay, tuloy.
It is made full and complete by Christ complete, who fills all things everywhere with Himself. Sino na kipagtugaw kanya na? Sige, chapter 2, ti Ephesians. Ito ipiman ti Revelation pa ni Paul. So nga, powerful. Na-reveal kanya na nagito eh. So nga tayo nga church, may reveal kumamat. So nga ikararag tayo gamin. No may reveal ka na tayo na ito, sa tayo preach with anointing, with signs, mapuno adi. Jay fellowship holyo. Pati na ito yung revelation, kat maiparwaryo. Adyo lang at tumba-tumbaan ti tao, kat awan teaching na. Amen. Kaya yung kumanga i-teach na gito'y gamin. Hallelujah. So nga hanga conforme, halang ay ayak, ako lang tikang kanay. Uray no niya, tibo problema yo, tumakder kayo lata, talaglagipan nyo, narigat ti mapandya impyerno. Nagidya lang kakasday. Kailan magpagkita yun day, benefits, ti gospel, kanagidjay congregation nyo. Amen. Hallelujah. Amen. Ano may pakita yun na gito'y, so timang change kadakwada, nga ni Jesus Christ to aminin, iti padayawan dahi di biyagdan. Handa nga kitkitaan pa yan sika. Tikitaan dan da ipipreach mo nga ni Jesus. Ano testimony dito eh? Ako nada, dahito yung lang ang church. Tinapanan tayo, very simple. Kung nanda ganito, dumag, testimony. Very simple, ore da pastor, simple. Pati pa nagsusuot da. Simple. Ken, makipulapul da amin nga tao. Kasango da amin nga tao. Praise God for that. Ni Jesus tiyakin aramid ijay. Amen. Ken agdengdengag kami lang, namin dua ak lang ngayon may. Kung kuna tinaduma, adun na renew ka niya. Agasom na jay. So awis na nga awis. Ure awan pagtugawanan. In Maduti morning, maabot kami 300 plus. In Madumananti afternoon, 100 plus. Nakita yun eh. Awis na pala nga awis. Mayat diya, nga kurang arot pagdibungan. So nga karakararag mimat kay Maryland. Oh Lord. Tawid ko di ay. Kunak-kunak mat kaya po Diyos. Amin kat inted mo ka ni Jesus. Kat amin mat nga kukuha ni Jesus. Nakipagtawid ak. Tawid mi kini Jesus kay Maryland. Kasi tagkararag. I-connect mo kini Jesus. Tapno mabilib mo dyan na nakkel. Hey! Hallelujah! Dati kayat ko kada kayo nga matrain kayo ijay. Ang anay kasapulan nyo, kikitaan nyo yung millionaire. Kikitaan nyo yung baknang. Kikitaan nyo yung mabingsan, ijay sinter kumag, ipatulon.
No mamisan mo't kuna ni Apo Diyos si Kangay. Ayan na mo't jay sanikwak ditoy. Kitaan nyo lockdown. Awan piman pagbiro ka ng tinaduma kadwa tayo na ikaikat na pa yan ti trabaho because of vaccine. Pero, jay 150 nga abang tayo bagyo kila Trinidad, ti 1 month, kaya tayo palang dayay. Ada pa lang mat malabgip piman nagiti full time. Tadjay tawid tayo kini Apo Diyos, mag-work. Kamhan nyo man ang kakikitaan ka na ito'y sinter gaminte kwa, adu mo lang ijay. I-apply yo pa ikadi. Tada kami matagururno kami dito iti pang building mat dito'y. Saan nyo man ang alaan na? Magsi-apply pa ikamin. Tinaduma kat Tay nagsuksukatan mi ti kayat na nga sublatan. Abay. Ay ina, marinyo tayo kadi. Ano tawid na iti Biskaya. So nga iti Biskaya kita ano. Sudat, ay, naiyak. Sudat piman nang iyak ti baboy nga kanan niyo. Ay, kanan tayo. First time mat nga kasday. Biskaya. Lockdown tata. Mamkitaan nyo ti generosity ni Jesus. Na kayo nga imat nga raduma. Teaching tayo na dyan, na kayo gami nga papastor, ha kayo gami nga kakasday, mangkikita nga na kayo dyan pubri. Danugan niyo na dyan nga spirit. So ano ni Smith Wigglesworth? Ay, sabalit ka sa nag-minister ti kakasay. Kadisnuk ijay chan ti tao. Karuno namin talong agpakaranag kat iso nga iso, kadyanog. So nga dati ng tultulad na dadaal ni dinanog na. Ngam ni Smith mahilan. Ada pa yung paprida kanya ng ubing, kinugtara na kat na puruwak. Hindi sinikpaw na kat naagasan ng di ubing. Ay, apo na ito yung Smith. Tagidjay ito yung miracle. Amen. So nga na tayo, kita nyo, miracle na din eh. So na tinangiyag ti baboy. Hallelujah. Biskaya ko naman. Apay nga rumrumbari jay. Ikiklaim na dyan, tawid na kini Lord. Ano sa nikwa ni Apo Diyos si Jai? Na kayo nga imat. Uwan na doon. Kumaming sa berberukok, ayan na nga. Ayan na iniksurtan niyo. Gusto nga pati na kayo, kailangan seminarik na kayo tigibing. Ado tinakakapsot ti gibing na nga kongregasyon. Wano outreach. Kasla pobre amin nga tao. Ijay. Kita nyo ti Biskaya. Agnam number 1 pa ino mamingsan. Ti the whole outreach. Kaslag sa sinukat lang ba't? Biskaya. Sayangan. Matikid. Number 3 pa lang ti matikid. Kamhanga na dyan, pagkukuntisan tayo. Pero, nayon na dahil dipindi di pastor.
Ngamnuhan mo ti pati teaching ti giving, awan Han mo nakita nga you are blessed. Han mo nga maipaayos. Malaksig no amom, santo agayos. Amen. Iso nga ado palang hanga makamuka na kayo ti giving Gaasam ti 48 outreach. Nga matay di daduma ti giving da. So nga ti daduma nakukutong. Ay, nga di matayan. Ada nga agpaisutin nakutong ti bulsa na ata kasano. Kita nyo, rebuke man na ay. Ngam kailangan. Tada kayo malang ti agsagrap. Kaasong pa ti kasakara kayo? Nga resident pastor, 30% no full time. Adaya da jay Biblia. Awan, double lang ti ada. Awan ti triple. Anda ayat ti kukuhan ti kumati pinaka-leader. Diba 10% under the law? Dinoblik lang idjay ta, tinapatak ti labkip. Amen. And then triniplik pa'y no full time. Diyan nagsurban tayo di alaan da amin. Now. Amen. Part-time, 15 pa lang. Amoy tibagim ko malang 10%. Ngam ninayunak ti labkip nga 10%. Sa palang ninayunan ba na 10% nga overflow. Ayaw na yan ngay. No aramidak pa lang mananti 40. Awan lata. Saan nga ijay kayo nga ma-encourage? Di pa ka-encourage sa New Gen Life you can need Jesus? Na-encourage kayo kuman Ijay 30. Amen. Ano pa lang batisan nga ma-encourage? Ti kunara lang di Biblia, dublyan nyo, titangdan, dyan nagagat, karkaro, dyan nagagat, nga mga isuro, ken mga saba. Awan pa'y babain tayo, hanggang nagagat nga mga isuro, ken mga saba. Triniplida pa lang, awan babain mo nga talaga. Tatimadubli, dyan nagagat. Dubli pa lang niya, triniplida, nasadot ka pa lang, awang babain mo nga talaga, the kingdom of God. Are you getting something? Ada mga iba gano'n, minsan full-time ako. Kita tayo schedule na, upo pati, makabulan, full-time nga. Domingo ka lang, parehas kayo dyan kongregasyon. So katata, binaliwak ti rules, ti full time. Submit kayo pa iti report nyo. Hanan nga da kayo mang i-declare nga full time kayo, siyak. With the approval of the leader. Takitag dyan report nyo. No, patli schedule mo ti 1 month, you are not full time. Tinmatangad ka dyan bubong. Apa yung i-review ko na ito? Tapno mapantayo dyan life of Christ. Han nga life of Christ diay. Sa saurendak. Ken ni Apo Diyos. Ilang lang sutandak. Kat you know I have the Holy Ghost.
Amen. Kararag ko, nga kayo matuwang. Naman nyo ilang sulangsutan, karkaro napno ti Holy Ghost. Amen. Ang kayo putput nga, you have the life of Christ. Taramidan nyo lang ejay, i-apply nyo jay biyag ni Kristo, tapno saan nga maka-work ti enemy, awan ruwangan ti enemy, nga bang destroy. Amen. Okay. Sige. Sino ti kadwa nga nagtugaw? Ephesians 2 verse 5 and verse 6. Okay, dagyan na save na gito ya. Okay, verse 6. Oh, pinagungar na tayo. Ana ikuyog kini Kristo. Ket napanan tayo ngay met. Oh, intayo met nakipagtugaw. Sige, basa. Ulit. Oh, sino dia kadwa na nga nagtugaw? Datayo, anya nagtugawa na, right hand of God's power, far above all rulers, principalities, and powers. Katsikat nakipagtugaw. Tagitagamin ti meditation no nakipagtugawak, di nakipagturayak. Amen. I-meditate mo rin, gana mag-grasp sa spirit mo. Hallelujah. Nakipagtugaw ka eh. It's a right hand of God's power. The authority because we are united. Kaputa na kirelasyon tayo kini Jesus. Connected kay spirit tayo kini Jesus. Isu nga nakipagtugaw. Hallelujah. So nga saan kaibagak ka na kayo de teaching? Sursurok ka na kayo. Di pa naka-born again. Di pa naka-born again gamin. Ado tinagdangga ka mang isursurok. Ken uray siya. Dati knowledge ko ini. Nga tayo nga believer nga na born again. Tinag-ungar, wano na born again, jay old nga spirit tayo. Kat na born again. Nuda jay tinag-ungar kunak nga rod. Apay nga kunana. Nga the old has gone, the new has come. Idihan nga ron nga nag-ungar di old. Tajay old na tay. Haan nga nag-ungar. Apay, kuna naman han, tajay daan nga kinatao yo, agropropsa. Katjay baro nga kinatao yo, marinrinyo. Sino nga di agropropsa? Di dyan natay. Jay old nature. Idi saan nga nagungar? Ijay Ezekiel, sukatak, ti espiritu yu, ti baro nga espiritu. Sukatak ko na ibaga nga, renew kuno, i-renovate ko. So nga din kastan, di born again kastoy. Tapno maawatan niyo, brand new nga spirit niya. Han nga isudyay sinful nature nga nag-ungar. Tano isuna awan ti agropropsa. Mo iti agropropsa? Ti marunrunot. Okay, kastoy. Di ba na ito'y bagi tayo? Masukatan po na ito ti glorified body.
Kasano ikasana dayay. The explanation ni Paul, tahan nga mauawatan ti tao, inala na jay bukal. Ti illustration na jay bukal. Ako na nga, hanaya nga ti bukal nga imulayo. Kat isuda jay, ti agproduce ti barbaro, nga kasmelaang jay na imula. Isu nga maimula nga nalaad, agungar nga napintas. Maimula nga nakapsot, agungar nga napigsa. Kuna-kuna na ijay, now kastoy. No imulam jay bukal, saan nga isu jay inmulam, ti agbalin nga branyo. Ngam agproduce ti branyo nga karuprupa na nga barbaro. Di ba kasi ay? Isu nga dito'y bagita yung nga matay, hanga da ito'y ti agbalin matlaang manan nga bagimto. Marunaw wano agrupsa da ito'y. Ngam adama purma nga karuprupa na nga barbaro nga napinpintas ngam isuna. Okay? Naalayo? The same day spirit tayo nga old, nga natawi tayo kiniadan, pinatay ni Jesus Christ na jay cross. Intanom na. Amen? Isu nga group sa dajay, nga ba the spirit nga branyo nga kas ijay. Nga agapon kini Jesus. Isu nga jay spirit tayo, nga born again, jay naalay jay spirit of Christ, nga first, nga na born again. Amoyo ka nga di first nga na born again, kat ni Jesus. Isu nga jay spirit ni Kristo nga born again, isu ti binmingayan tayo. So ti supply na ti amin nga bang receive. Pinatay na jay spirit ka nagapukin ni Adan, jay nagapon jay second Adam nga ni Jesus, ti maisup-supply. So jay nakipagtugaw. Tawa tayo. Tahan nyo nga magaw-at diyay. Nuhan nyo maawatan na ito'y. May isa pa nga illustration. Nangalaan ni Apo Diyos, ti asawa ni Adan. Di ba pinaturog na ni Adan? Sa nangala ti paragpag ni Adan. Inaramid na nga babae. Nangalaan na nga di spirit ni babae. Okay. Naggapuan di spirit ni babae. Inpuyot na ba manan? Haan, nawan makita mo dyan. Kat insang aw na, ti biyag ijay babae. No. Ti nangalaan na, kiniadan. Naala ti babae, ijay lalaki. Pati ijay spirit na. Isu nga isu ti kamats na nga asawa. Tano isang aw manan ni Apo Diyos, parihas dan ti authority. Nawatan niyo? Naggapu di spirit yung babae, di spirit man ti lalaki. Isu nga, ag-asawa da, agmay-maysada ti spirito kinbagi. So nga din man ni Jesus, agaramid ni Apo Diyos si asawa na, naturog iso na di Saturday. Ni Adan naturog man. Nagungar iso na di parbangon ti Sunday. Nawatan niyo. Ket dinagungar na born again. Apay nga na born again, na-experience na ti talo nga ipapatay. Natay iso na spiritually.
bayada na, dyan na natay nga spirit ni Adan. Natay isuna ti body, ken natay isuna iti eternal death kuma, iti impyerno, no saan nga pinagungar ti Diyos. Isu nga kailangan nga maborn again. Okay, ayan na nakaborn again na. Ito Acts. So nga isu na ti first begotten. 13 verse 33. Nagito'y, kailangan nyo ada-adalan na kayo papastor. Kando ag-preach kayo, ada kumamat mai-elaborate you. Ang kayo nga gumak-ngak-ngak, ijay kayo. Awan bersikulo na. So ngay bagak, nga pumigsa tayo. Antayo ka di kumapkapoy. Kuna-kunam lang ijay. Tati kumapoy. So ti alaan ti kabusor. Kailangan dati makita yo nga pangibatayan na dyan. Amen. Papastor. Okay, sige, basa. And God has now fulfilled it for us, their repentance by raising Jesus. This is what Second Samuel is about Jesus. You are my son. Today I have become your father. Kita niyo? Ito'y na-fulfill. Kaya dahil sa salmo. You are my son. Kunana din nagungar. Today, I have become your father. In the King James, this day have I begotten thee. Amo iti begotten, pinutot. Tatangal daw, pinutot ka. Asyay. Amen? Anda na diyang aldaw, naglawag nga pinagungar na ni Kristo. Sige, Ilocano. Basa. Babaan ti panang pagungar na kini Jesus. Oh. Yan. Sikan ti anak ko, tatangal daw. Anya na diyang aldaw, di pinagungar na. Haan ngay dinay anak kini Maria. Apay nga kasjay. Wan nga rod, tadi aday suna jay cross, na tay spiritual liga po jay basol tayo, ngayon baklay na. So natay met, akas kini adan ti basol, tabayada na nga rod ti basol. So nga kailangan nga matay, timang bayad kini patay. So nga na-experience na de talungay papatay. Natay ti na espirituan, natay ti bagi, napan di impyerno. Gamit ti may katlong aldaw nagungar, ijay na nga pinutot manen. So born again. Ni Jesus ti first nga na born again. Kat amin nga mang-receive, aramidon di Spirit ni Kristo, nga na born again, nga anak ti Diyos, tabumingay da di Spirit nas asan. Diya ting kastana diyay. Isu nga you are dead, ijay Adam's nature. You are dead, ijay old man nga nagapu kini Adan, but you are alive kini Jesus nga second Adam. So, or nga ibaga-baga kada kayo nga ti gospel kastoy. Ada ti first Adam, ni Adan ijay Genesis. Ada ti last Adam, ni Jesus ijay cross. Ada ti second Adam, jay nagungar.
Apay nga dadihay, talo nga Adan, ijay Genesis, kaya jay last nga Adan, kaya jay second Adam. Tadjay last nga Adan, ijay cross, inlansana ti Adamic nature ni Adan, so nga inlas na ijay cross. So ano mamati ka, ag-end, jay natawid mo nga spirit kini Adan, matawid mo jay spirit of Christ nga Son of God. So na jay tinakipagtugaw. So na jay tinakipagungar. Amen. Jay na tayo de sinful nature, hanan nga pinagungar diyay. Tinagungaren second Adam. Nga barbaro. Kasi ti born again. So kat no ti amom kat jay ulti nag-ungar awan han mo nga ammo ti tunay nga power na ti panakayanak mo iti Diyos. Naggapu ka nga rod palagi ni Adan. Ada pa lang ti Adamic nature mo. Ngam no tunay ka nga born again, the old has gone. The new has come. No kunana, awanan jay daan, jay, sinful nature nga spirit. The new has come, ada nagapuana tayo may. Tano jay old dakat, hana nga new has come. The old was renovated. Kunana. Amen. Isu nga ni Jesus, ida duma pataros, isu na ti first creation. Kuna namanan, apay nga na-create. Ta isu na ti first nga na-born again. Hallelujah. Nauawatan tayo. Isu dyan nagkipagtugaw nga full of power. Ket, kaputa anak ti Diyos, Holy Spirit, ni Father God, umay nga mangkadwa. Isu nga the Spirit of Christ nga born again, naging ka. The Spirit of the Father, tinabaptizan ka ti Holy Spirit, so naging ka. Kaslakan ni Jesus and tinabaptizan in the river of Jordan, ti Holy Ghost. Agaasam na jay, nga nagbalinam, kasamo pa lang kuna nga awan kay kayam. Saan mo nga talaga naawatan ti gospel? Lukas jay pa lang ti pananaw mo iti biyag. Han mo nga mo ti benefit tin work out ni Jesus. Kat that's the reason nga ti ministry han nga gugro. That's the reason nga haan nga araken ti tao jay minsahim. Tati kayat da nga denggan jay pure nga gospel with power. Hallelujah. So, ano maawatan nyo lang dito, nagito iti studyhan nyo, nagito iti fokusan nyo. Mapno nga rod kunak, jay gimungan nyo. Hanga da kayo jay pastor, kapanpanawan da. Da kayo jay sangpetan da. Hanga da jay kunak, adalang pakigimungan nga da duma. Pinmanawak nito, awan tumat ti papanan. Asyay. Uray umariwakwak na di takaaruba, tigimungan. Sabali kalatan. Hallelujah. Day desire nyo na ito. Amen. Dati mai-correct ko gamin ngay kasta. Namingsan, ikas-kasta tayo gamin. Masapol ti gospel kuna tayo.
ti patyen tayo, ti gospel tayo sut may preach, mayat di ayan. Ngam ti urayan da, ti bagam nga masapol, nga maamuan tayo ti gospel, anya nga rod ti gospel, jay ti kayat da nga denggen. Nga jay masapol mong ti gospel. Tat ti gospel iso ti power ni Apo Diyos nga mangisalakan. Wen nga rod, kunakunada. Tat ti gospel importante nga isot maawatan. Wen nga rod ngagpaisong. Ti gospel kat iso na ito'y ti talaga ngay naramid ni Jesus, piniswork ni Jesus. Wen nga rod. Di na mo lang maura yun, no anyaded siya'y. Yung kaibagat ti gospel, idinagbasol ni Adan, na iraman tayo amin, under the law in the Garden of Eden. Ngam dinatay ni Jesus si J. Cross, pinatay na di Adamic nature tayo. Tapno no awaten tayo, masitpri tayo ijay law of sin and death nga nakatnagan ni Adan. So nga dinatay ni Jesus, taday ti maururay, tadadjay ti gospel. So nga uray, ti gospel, importante nga perpermi. Di na mo lang maura yun. Say gospel nga mailawlawag. Seperti nga na-preach ka ti blood. Kunayo, tidara na Jesus, naparmek ni Satanas. Takon na nito'y Revelation 12:11, nga naparmek ni Satanas, mabang tidara na Jesus by the word of their testimony. So nga tidara na Jesus, powerful. Naabak ni Satanas. Di damatlangan mauray, anda yung kastana, kagapujay blood, kat naabak ni Satanas. Ngay ti maururay, ngay elaborate you. Apay nga naabak ni Satan ni the blood. Now, uray agdangdangag kayo, explain mo man di panunot mo, apay. Kas ano, nga naabak. I-J cross nga ron, tinag-ayos J cross. Kat tinag-ayos J cross, kat naabakan. Ngayon kas sana. Teti maururay, nga i-explain you. Amboyo kastoy. Tay blood ni Jesus, nga na ito'y, so nga naabak ni Satanas, tadyay daran gamin ni Jesus, isutin ang bayad, iti linteg, nga nakatnagan tayo. Tay nakatnagan ni Adan, nga linteg iti Garden of Eden, dara ti maibayad, saka maugasan. Isu nga di daton da Abel kene Cain, na-accept kene Abel tadadara na. Reject kene Cain, awan blood na. Amen. Now, kastoy, apay nga naabak ni Satanas. Anya gamin nakaabakan tayo aya. Ijay law, tinakaabakan tayo. Ijay Garden of Eden. Hanga jay law ni Moses tinakaabakan ti Hintil. Jay law ijay Garden of Eden. Tati law of Moses pang Israel. Awan tayo ijay. Ngam jay law ijay Garden of Eden nga bawal di mga tibukan ti kayo, tamatay kayo nga sigurado no kananyo. Tinanganda natay da. Spiritual. So, ijay da nga natay, ijay law. Katibayad na diyay, biyag, wano matay timang bayad,
So, jay blood ni Jesus ti nakabayad. Ngam, ambo yung kadi. Kati blood ni Jesus, nag-ayos si jay Kalbaryo, ken napan ni jay heaven. Apan na in-pour out jay blood na ijay throne of God, ijay heaven. Oh. Nawatan niyo. Kastudyahin. Ijay heaven, ni Satanas, ti mangidardarum kada tayo. Kaslakor ti dihay. Ni Jesus, ti attorney tayo. Ti Ama, ti judge, nga righteous judge. Nawatan niyo. Ngamday ti nga Jesus nga advocate, tinaramid na pinayada na amin nga basol ni Adan, ijay Genesis. That is for us, by His blood. Isu nga, inabak, jay kakabsat tayo nga believer ni Satanas, by the blood, tanaamuan dati message. Nga nabayadanan, chay linteg, nga nakatnagan tayo. By His blood. Nawatan niyo? So nga ibabagak, nagbayadan ni Jesus. Sino nagbayadan na? Okay? Tamunti na duma, nagbayad ka ni Satanas. Nagsaya at ka Satanasin, no? So na nagbayadan ni Jesus. Nagbayad ka ni Apo Diyos, kung natin na duma. No! Tati Diyos silang i-provide. Tibayad. Tinagbayadan na jay linteg nga mang singsingir kada tayo. Di ba nung makabaso ka, linteg, ti mangukumking ka? Ha? Isu nga, kailangan nga agbayad. Bayadam jay penalty tilok. Amen. Kas jay ditoy. Isu nga jay penalty tilo, binayadan ni Jesus. So, ijay law nga nagbayad. So, the law ket nabayadanan was paid in full. Payment by the blood. Isu nga no, i-claim mo na jay, ijay korti na abak jay mangidardarom. Isu nga pumanaw na abak ti kaso. Tinakabakan ni Satanas, kini Jesus, ket ijay law. Tapinulfil ni Jesus, amin nga paglintegan ti linteg, ken amin nga penalty, binayada na for us. So ano, amumdihay, nga awan kan ijay curse of the law, panawan da kan ni Satanas, tanaabakan isuna ijay korti. Tak, kuna jay judge, not guilty. Not guilty. Han mo nga ikabkabil nga Satanas, ti sakit, not guilty na itan nga tao. Han mo ikabkabil ti poverty, han mo nga ikabkabil ti malas, buisit, lunod, not guilty. Nangabakdan. Diyay tingkastana diyay. Diyay ti maururay nga i-explain nyo. Ang day, by the blood, by the blood. Wala by the blood nga. Kas ano ngay. By the blood ko na nagawad nga na ididiritso. Adalan nyo nga nalaing diyay. Denggan nyo kani, tina-explain kada kayo. Diyay yung nga naawatan. Diyay, di ba tinagsakitan lang ti tao, kapo diyay basol ni Adan, ijay Garden of Eden. Ijay kayo. Diyay pa nagsalungasing na ijay nga linteg. Diyay tinmayan, ti basol, demonyo, curse, ti amin nga tao ti lubong.
Isu nga isut ag singsingir. Jay lintag. Dilmay ni Jesus, binayada na for us. Idi awanan ti singiran ti lintag. So nga awanan ti right ni Satan apan mang palapalapalkin ka. Kas jay diyay. Idi ada pangibatayan dan. Ti pamati da, awanak kayang matalagan. I am now free from the law of sin and death. Kamu yun diyay. Diyawang kayon ti curse. Tanatay kayon ijay lintag nga diyay. Kakonek kayon kini Jesus. Explanation and proclamation ti maururay nga kasjay. Amen? Hala nga, finished work of Christ. Masapol gamit maambuan tayo ti finished work ni Jesus. Kung ako lang bijay, umimi-imin damot piman. Tati finished work, ti maururay, anya jay finished work. Kaya ti urayan da. Tay kumati ma-preach mo. Ti finished work na. Nabayada nandiyan lunod ken ka. Tana ilunod ti lintag. Ni Kristo na ilunod, mabaan ti lintag, idadaisuna jay cross. Binayadanan, jay singsingiran ti lintag, nga lunod ken ka. So nga you are blessed now. Nawawatam di, naturod kang ag full time. Natatakrot ka kag full time, no hamo-hamo nga talaga di ay. Kung naamom di, nabindisyonan ka, Isos. Kikitam gamin nga di kakayaham nga. Amom no siyak tag-decision ken ka. No siyak pa di ka, wun nga talaga. Ag full time kan. Ngamhan ko mabalin nga ipus-truking ka. Kasi, no ibagak di ay, siyak ti pabasulam, nuhan mo magawgaw at the teaching. So nga haan nga siya tag-decide para kin ka. Amwam ti Word of God, denggam ni Apo Diyos, aramidom jay bagana. Amen? Hallelujah. Nung nayaban ka nga talaga nga full time, kat mabuteng ka, saan mo pa'y nga naawatan ti gospel? One man, aminan niyo kiti. Tano na awatam, amum nga pinugsat ni Jesus, jay curse, nga naggapu jay Garden of Eden, insublat na jay blessing na, jay inheritance na kiniamana, supply na king ka. So na mo yun ay magmagna kayo lang dito agpipreach. Kasla kayo magnet ti blessing. Ibagabagakmat ka na kayo. Kamapay lata. So you need to pray and fast. Kayo nar kayo gamin. Tamaawatan niyo. Hallelujah. So nga siyak tatangat. Kasyayak eh. Magnetak ti blessing dito eh. Lubong. Uray sa dinno papapanak. Agkutida nga eh. Kaslalansa nga. Kasyay mo di magnet kat tumakdor na nga eh. Ay, Apo. Sa kayo mo lang umapa-apal. Amen. Haan, no maabot yu, sayon to ibaga nga unay kat kagpaiso. Kamnohan nyo maabot, kasla ko na yung narigat to ba? Siyak idi kasayak mat kitdi. Dadak iti distrikto idi kasay. Pero tinurod ko.
Takon bi konbiktaran dak na Apo Diyos. Tinurod ko, hangko pa'y nga mo kastoy ka unag idi. Ti revelation. Ngam tinurod ko. Nataa po Diyos nagtulad. Full time ak. Numatayak, tibisin, and then agawidak. Ngam awan mat nakita ka natay tibisin. Nga nag full time. So di nag full time, kinsardang may day garden, ti business, ni dajay leader ko palang ti leader at the time. So orag sagmitak ti 30,000, 50,000, alaan na, awan nagsubli ka niya. So kasi nga ron. Now, so dajay na-process at. Mauray la piso, awan nga talaga. Kasi nga ron, ti rules iti taray ti finances. Amuyo da ita nga naggapuy dyan. Amen? Now, sigak lata nga sigi. Preach nga preach. Iti kasta ni Apo Diyos, dajay ipipreachak nga congregation so that first nga nag-aksyon. So that mag-supply. And gana nga ma-meet the needs me. And gana nga siyak ti nag-overseer. Ti siyak ti na paboran. Irugikon nga rumangay. Gana man nga kuna ni Lord, ibatim na ita. Tag-start continue. Napanasak manan. Awan ti piso. Awan ti makan. Intuloy ko lata. Preach lata nga preach. Gana nga kastuyan. So, hindi naayaban nga full time kat takrot. Basit ti pamati na day. So, mabalin nga ibaga nung na Jesus lang tag-preach. Nagbasit kit din ti pamatim. Ayan na ti pamatiyo. Kunana. Amen. Amoy lang nga dandani ti rapture. So nga uray rapture siguro pala no bigat kat yung kaalaw pala na kaluban mo tara. Nakpalang agpuros kung kunap siguro. Tadya kinataom niya nga talaga. Amen. So nga, ano naman, kita nga dandani, ti rapture. Oh. Diba, kung nanda anti-Christ, ha? Kaya nagtikadwa na. Year 2030, turayandan ti lubong. No, saan ka i-adjust ni Apo Diyos ang diyay? Agturayan ni Antichrist 2030. Uray ni Sir Ruben na muna diyay, ipulis. Ada di balbalakan na gana ti year 2030. Kat ijay na nga naawatan. Tata. So, year 2029, rapturen. Tamba rapture tayo, sakbay ti God's wrath. 10 years, 9 years, 8 years, kat umay di ay. Andiyan ti kukuha niyo. Oh. Amboyo ado ti balbalakan tayo no minsan. Plano tayo nga plano. Kita nyo ni Brother Jupri, plano nga plano. Ano plano na kanya kay bagbagana nga nagayam nga mo? Very short ti biyak na. You see? Kamayat tag plano. In-encourage sak sige lata. Patakder ka lata ti building. Kat no umay. Kung kunak mat. Awan mat kagpaiso. Kunana. So na-encourage. So nagipatakder ti mansion. Ijay. Now, very short time ti biyag na. Bagtada di pamilya na nga mang take over. Pero na ito'y rapture. Sino nga ito'y mang take over? Ada ba ibatim? Ada ba ibatim para karyas kadagiti anak mo?
Amang take over. Siyak. Nga mabalin. Awan ti mabati ka na kami. Kailangan nga marapture tayo amin. Panunutan yung uray nga mapanunot yun ita. Nuhaan nga work. Jay power ti Holy Spirit, ti conviction. Awan lata. Kuna na lata. Ngano bigla nga umaingay. Samo ko na. Ay no, amok kumay. Karon si kadya nabati. Ibati ka taawan ti punong barangay no umay ka kuna na kinigarias. Tay so tinasa si kasom mabati ka pa eh. Katambo yung aron, si 10 virgins. Dalima nga maag nga natyanan ti oil na. Handa nga narapture. Believer na gita tagururay day. Pabalasang day. Ada pagsilawan day. The Holy Spirit. Pero natyanan. Now, anyo ay alaw. Kada kayo di ay. Kaya congregation nyo ti matyanan. Kay family yo. No siyak tida kayo. Papatik na lang. Ada ti life of Christ. Pakorektar kayo di life of Christ. No na Jesus nga biyag ko. Kaya't nakatala ito yung aramidak. Siyempre haan. Hanga life of Christ na ita. Amen. O ado, ti makorektar ka na tayo. Ni Jesus nga biyag ko. Na ito yung tati ugali na, no kunam, ado makorektar ken ka. Hallelujah. So, kasjay ti gospel. Amen. Ipakita yo. Anyo lang ay baga-baga. Kailangan ti gospel, kailangan ti gospel, ta iso ti panakabalin ti Diyos. Wan nga ron iso ti panakabalin na. Ngamaan niya da jay. Nga nilaon jay gospel. Uray siyak, no siyak tagdengdengan. Sang kay bagam day importante. Importante. Anya day importante. Ala day. Pamati. Awan imposible. Pamati. Pamati. Wen nga rod. Anya ikasa di pamati. Kasla ko sungbatan nga kasjay. Tadi namat ma-explain. Ti pamati jay gospel, pilibam nga kasjay ka, uray ko ano kasjay. No, andyan ang aramidan ni Lord, tay di nagtugaw, nakipagtugaw ka, bilibam, urayhan mo nakita. Nagtutugaw ka ni jay power. Kaya ti maururay. Kasi ti kayat ti tao nga denggan. So, urayan na kada kayo. Amen? Once nga may pakirangyo diya yan, mapunon jay gimungan nyo. Hallelujah. Ura gabi nagtatrabaho kayo pa lang. Pupukusan nyo tag-meditate. Ang kayo pumanasyar. Padasan nyo kadingag kulong. Makip-fellowship kayo kina Apo Diyos. Nagidi kakasya nga preacher, tiya anointed. Amen. Rumwarda lang, nag-preach. Sila duman to pa ikat. Uray do schedule dakat. Panawan dakat. Inda, mapanday jay lugar nga, anda ma-disturb. Kitaan nyo ni Jesus. Uray do ti masaksakit. Mapan ijay turo na pa nagkararag. Amen. Kasi kaditi ugali o papastor. Hallelujah. Makita yo. Ti pag-change sana jay ministry yo. Pati da kayo ag-change. Hallelujah. Anyo pupukusan jay labgi pa ni Jesus.
No kunam nga nayon na kunam, no agsabsabay, love gift word. Haan, by amjay love gift ni Jesus. Kasi kastoy ti logic. No ni Jesus ti pukusam nga i-preach, iso ti mangguyod jay love gift. Ngam no nabigay ka, kasla ka plus light, nga nawara, ang ka makadayo. Iso at tinaramid ko ni Jesus. Fokusak ka ni Jesus. Kararag ko pa'y, Lord, ikatum kanyak na dyan upuring tiya muna. Katum kanyak na dyan kikita at tibaknang. Ta sika ti baknang Diyos. Ada kanak. Katum amin kanak na doy. Madmadik ti upuring tiya muna. So, naikat. Hindi naikat nga diya ni Jesus, ipipreach ko to'y. Pati uray no ho. Kwakat uray gisura kasparayan giving. Madlaw ti tao, nga saan nga dadjay upuring ti amo, ta madiscern da dadjay in the spirit. Amen? Idjay nga nag-triply ti blessing ko, even material things. So, no kunam nga isut inanayon mo, awan, nagugudwa ka, nagsasanga ka eh. Katamuyo jay, kasjay ti amuna, kasla ni Judas, kasla ni Akan, jay da nga nadadaan. Yes. Iso nga no, ada ka na kayo di ay, paikatyo ka ni Lord. Tani Jesus Christ, ti makita ka blessing ko, kasjay. Hanga na jay, ada kumamangtad ha. May kat kang kadayayan. Padasan nyo ngay kararan. Amen. No, da papapanan mi. Mabingsan uray, anak ka gibulsa ti kwarta. Tamagnitak nga ron. Mabingsan awang ko kwarta ka na papanan mi. O da kay jay. Tayo na pang kami kabakab niya. Siyempre, nagkurudo mi. Okay. Siyak timang pakan kalagiti kakadwa. Siyak timang kurudo dyan lugan. Inusar mi. Ibrada day ka, kinurudo na pa dyan lugan na. So, kasi, anak ka nakalaala dito yung ministry. Ti offering, nausaran mi. Personal ko day. Abang kami. So, pangkakan bilang, back and forth, kurudo. Itinalak. Kata, napakabidjay. Alpas service. Anak mo't ngagpaspasagid. Then preach ko, speaking in tongues. Once ka born again ka, then next, baptism. Baptism in the name of Jesus, the water, or baptism, the Holy Ghost. And then after that, nung ma-receive yun na gito'y, healing, deliverance. Hindi, isasite ko lang yung gospel. Alpan-alpas. Oh. Tinaramid din ni Apo Diyos. Magsilamano da. Amen. Hey. Apo napno na ito'y bulsak. Kasjay, the man of God. Hey. So nga no da kayo nga naayaban. Nyaur urayan nyo. Rapture ton. Di kayo pala nakarurugi. Bahala kayo at hanak mo't nga nagkurang. Ure na lamot nga manguratak mo't ipamayat. Mamahanda kayo kumangay batbatin ni Lord. Pick upan da kayo kuma. Ngam uray ikarakarana ko nga pick upan da kayo. No agar aramid kayo jay saan nga ma-pick up. So nga sang kay babagak lata. Ibiyagyo ni Jesus. Biyagyo ti Holy Ghost. Tapnawan mabati ka na tayo. The rapture. Dahil ti kamayatan. Ta after the rapture, God's wrath. Ken ijayan nga
mas worse ti kastante Antichrist. Haanan nga tindesisyonan, patayon dan ti isang kagpamarka. Tatapay lang, encourage na pa lang. Handa pa lang agpatay dito Pilipinas. Teda dumag patpatay dan. Pero malpas ti rapture, God's wrath. Iso nga na jay kunada nga, ti rapture, pre-tribulation, hanga kasjay ti Bible. Hanga day sakbay ti great tribulation, umay ti rapture haan. Ta ti great tribulation, nang rugin ka na giti apostle. Sakbay ti God's wrath. Tano marapture tayo ni pour out nan, di malukong ti pungtot na. Di ti kagrabe. Ada lang arod ni Antichrist. Ada man di pungtot. Ano at pagtartarayanan ti tao ti lubong. So nga na kita, tigapunan o siyak. Uray, minsan, even my body, kat very weak. Sige aklatan nga sige. Aging gana nga kayak pa'y. One day, adan 20 time, kahantayon nga makapreach. Daanan nyo rin. Amen? So nagsubli kayo, sige, crusade. Tumaklar tayo. Hallelujah. Ready na? Let's pray. Arabahaya. Undalabahaya robose. Indalabahaya robosoko. Father, in the mighty name of Jesus, thank you, Lata. Yaman na gito'y nga na-receive me about the gospel. Katawatan mi nga grema. Ije heart. Nagiti amin nga nagdengag. Tapno saan mi lang ay bagbaga. May elaborate me. May explain me. Dagitoy nga gospel. Iti tataom nga agdengag. Tapno kumuyog dagijay signs, wonders, and miracles. Because na ito ti kailangan ti na ito nga last days. Na kailangan mi ti evidence. So dawatan mi dagitoy nga teaching ti gospel nga agrema umay ka na kami ti revelation knowledge tapno maamuan mi iti personal life mi ket mai-share mi ti daduma. So thank you Lord si kanta work ti maysa ken maysa kada kami amin dagiti nga words nga naibaga nga nang challenge kada kami nang correctar kada kami that is for our own good. So we believe nga da ti aramidam iti ministry nga mas greater kaysa din na palabas. In Jesus' name, Amen.